Iya tuh para lu kepaham soal masak ke buah moyang pusara. Selamat Kak berjumpa Nabi Satama, kembali bersama sedang Numpit. gantong mengelapak sidak dua ritama. Hari ini kita Bahan ada soal di sini. masak dengke mani mengelapak na lo di kakak tuh kedong ko. Sang bara aku mi keputusan panitia tak bisa diganggu buat. Kurang semangat lah kita soal masak. Yo, kipalaku mali lah kota Minana, semos sampai di terong dulu teman mak pasilaka. Sangala TP, mantap. Oke, bye. Oke, bye. Mangkoi kabur lang mainan. Mula dito. Yo, nakendek mamay tutumina na sampai dulu tuhan na tamaning patarwe, tamaning parangkongki, tomak parenta, Pak Kapolsek, sa buku doang buku kada tu nata, pura pak na lalu tondok semintu kita tu torampo tongkon menonton. Nada kok toki parampo bang amo dolo indak teh, kikua, mitiro majolute, spandu lalu arena, dilarang keras. Bermain judi dalam bentuk apapun. Iya tuh para lu tak paham, tak siangga. Kita bang mau pasinan ini nala ko kaleta tak beratala para lu di komentari. Bersemangat. Oke, selamat jumpa di Arena Boto, bumi perkemahan Boto Permai. Kita akan menyaksikan Hidong Silaka dalam rangka pemakaman almarhum Nenek Marno. Ya, di sini di Toko Rembamba sampai kapan acaranya? Acaranya sampai tanggal 29. Acara pemakaman, acara Hidong Silaganya hanya 2 hari kalau tidak ada halangan. Iya. Malasun lo guys. Malasun nalo. Oke, Abraham Aron, selamat siang Umpit. Itu di Nek Marno tuh. Iya, di Nek Marno ini. Oh. Oke, jadi sebentar lagi acaranya akan dimulai. Dan jangan kemana-mana. Jam berapa mulai Umpit? Oh, sudah hampir. Sebentar lagi. Mungkin setengah jam ke lagi sekitar itu. Oke. Lami tiro ya Jong, sabak yang nala. Jompit, nonton di habis aja. Oke. Masuk makanan. Tapi ini kita tidak terlusum ya guys. Lah ini daerah Kajong cuma ringko-ringko nasi. Oke, baik. Dilarang keras berjudi dalam bentuk apapun. Tidak boleh ada selebor. Tidak boleh. Ya. Oke. Ya. Ram dekat-dekat itu rumahnya Nek Marno di lokasi acara kalau kita pakai drone. Iya, di atas itu pun rumahnya Nek Marno di atas. Oh, ini. Rumahnya. Ini. Oh. Oke, Musa, Ruru, berapa partai hari ini? Ya 20 sekian. Oke, bagaimana bosku? Apa tak bang? Bagaimana Kareba? Sudah makan kak? Sudah sarapan? Oh, Oke, ada tim saya belakang itu. keamanan selalu siap sedia. Di Pak Kapolsek itu. Oke, ada Pak Kapolsek dari Sangala. Nah, sudah hadir di sini. Ya.
bersama Gerardo. Oh, Pungaksan. Ada di Lembang Saloso. Ada nih Era. Masukkan lo guys. Sambar sus itu ada bang. Ada air-airnya, becek-becek sedikit. Ya lumayan ini tidak terlalu karena disiram toh. Jadi tidak terlalu kering. Waduh harus saya siapkan dulu ini powerbank ini guys. Kalau acara nanti sudah berlangsung, nah tidak ada powerbank bagaimana ini? Ya, aku cari dulu powerbanknya. Aku bawa powerbank. Ya di sini juga sudah siap ibu-ibu menjual mie, kopi, ya rokok dan sebagainya kebutuhan keluarga yang datang menonton menyaksikan Tidong Silaka. Ya. Riwan malabina ampun naterante kalua. Siman roko pasiriana diatan nate tandung mas sia-sia. Tenanai tikembong tot danan sangka diotong tidandang palelean. Laditnya tetampu kalau na di saladan sapan minanganda. Si ulang na tedio na tedong makbulu aluk karambau sampak palesun na dipotoding kalua. Di Posonda namali lakoto di paturu-turu to mama di parok reto liaga tumanda do tangan nasondong do tiku tamben nama na kabanua kepala na kota hari nyempit. Oh kayak sindo tananan samba kumua dolo la di patengka tediona dan danan sangka la di patumete te dandan palelean. Analimbo memintu pabuntuan ranu to di potane te kasalle. Maka lima na lamite tangan na tondok daenan tuwa balo. Anggan na tarugo bulawan na barrena allo lalo sukandau rena lindo na bulan. Angga balimbing kalua loko tangkaunan nanto di poparan de na tondok di potang dan na pangleon to tioton barana kalando ti sindo lamba paonganan. Angga salombe parerung tinting paunganan balu sudirapa. Na luaya ka tilili na anam botona. Angga mintu to di pubukon na buwangin to di potarong ko na asik to di pololo na sendana. Dio may iba banalembang dio may pentutuan lipu ulun na salu. Engkok naway matalo matampu. Si korolondong si kudinti ang kala ilang tialo totemo lang tikula di partai utamanya apa untuk lihat langan siang bara lamba tu peran dia rak bulawan na rebungan di tu kesapu bokok borisan dara na paran kayu-kayu to na luang samban nakarar kate sangka. Oke guys, bagaimana telur? Siap telur? Telur siap sedia, ada mie. Tanda kairi. Gila lepok teh. Angga tu malepong bingka memon bulu alang tilili lepongan bulan angga matarik kallo langan lah situ lah kabating si tande Mario. Oh padahal powerbank ku dulu guys. Ketapuran kita na. Halo. Lanti ada na to manglate dong sangka na to mangkandi karambau limbong mangalo temo. Berapa hari arena? Oke, Leri. Olnes itu 2 hari saja. Oke. Tunggu dulu, aku ambil dulu powerbank dulu guys. Di rompo berkelalan. Oke, silakan. Makan. Mbak itu. Empat kertasku tuh. Malam tasku dulu guys ya. Tas, power bank,
Tunggu dulu ya, sabar kamu dulu penonton. Tak lang kita kita ni label mo dulu. Sabar dulu leh. Angkat dulu ini. Tas-tasku. Tidak ada ambilkan kilan tidak. Oke. Tenaga tuan yang dipuduk na daw gaya matutulog Kaci dulu nih dia. Tempat apa ini? Tempat tidur. Oh. Ya oke, kasih ulah kadaki jari yang gila. Urang de arah pulang na rebongan ini usaha gori sararana aparan kayu-kayu. Me kutanalon de mami Pak Paileang sangka lantai tangan naton bago diang balangan nampak laku anak na tampagayang bong sunakondo tarapan kumua. Etia. Umbara bayu lana po bayu siele na inde ambe eto minda diami umbara takit. Lana po takit sangka lama na inde tarabang pesompuan liu kawaro ni inde sile to baraki inde polo ka indi. Mak buduk garan dan anak na tampagayang sumuma tundo male sobong sunakondo tarapan kumua. Laun nula bori sarinding na nenek na po nenek la si panglola bantang dan karasan na todolo na po todolo lagi pasombo pak kabaro kila ko inde ambe pesompo angki ton nama uyur rangka ngamo kada bisa diong balaran nampak memun bulala mo bisara bisabungan na diong ranteang tuyu. Kede mi anak na tampagayang malema pon no sepu na malemi bongsu na kondo tarapang malempan kaliling na umpo kinallo ilalan pa kamasena puang dio batang di kalena umpo kokong kalambanan kaborok to tumampana dio tondon to batang na untiro tinda mitedongo mak buluwalu kulantang na pasak di pamandak buntu renge na umanta pangimpi mi karambau di pabintin tanak saririnna. Lana po buntu mali lako inde ambe to palolon lana po tane te kaboro lako inde pesompuan liu kaboro talambi mitiallo to temo tadete mite kulla to marasan bayu sialle na tolangan tangke na sangka edok sangka na baka dao tiku tamben na tanana samba tulalangar laki roran tinting lante adana rante kalua reke laki rogi alla palapa lante sangka na tandung sea-sea lante adana tomang late dong sangka na tomang kambi karambau tipa bulanna kumuan dengki manito tama solo tama tuka tiumpa ulunna salu dolok lo mai ingko bulan na pada alam mai kadelekan nallo dia mai katampuran nama siang maka lima na kita titu dua katengko lante tangan na tondok keden ni bunda mengaruh ku dia lubak bana lembang tarampo mo umpo kinallo ilalam tambukan nesunta sola padu parianta anta mates sebundang lante ada narante kalua naposani inde patira sangka napoli pangiburan na padang lupa na pa panaungan laret ki ulun nasalu lani pamati tompang ki lasau ki pollo nawai laba tak sangul leleki latama ki kadelekan nallo laundaka tuntunan tuola si tamu ki lilinang parang lareko ki katampuran nama siang ulembangan tobangan kolokon talampi itu kutang gana-gana ki latorre ki lante tangana tondoko solat tambukan nesuntan na padu parianta lalala na papa ki rokola tanah padang lapu bangkang ki rokko maririn nalita ka dia memang ngapi na tanah tang lamen lanto tang lamen mimi mak penduan na dengki mani lendo tamate ada anak to manglate dong tadi gente to maupa keden ni to paruru keden ni to kapadian nang taparuru ondongan neraka diala kalena di boko batuan
Dengki mani male ma loko-loko kalemui. Tanga todoang maputa tanga reso-resota. Lamai te ada anak to manglate dong sule lako bangun banuanta lako lantang sarambinta. Tabe natu mangimani maripina dio bangun banuanta. Mapentaluna sialla kita tedong mak bulualuk karambau mak somgo bisara. Takatangkin ni kaleta mas solanasa lapada bukur ikan detedong ma abulualu dengki manina todo kalungkung na tedong ma abulualu nasaru baga tandung na karambau ma somgo bisara napoti rambang ni bulu saratuta ondong kata tampo soe mosoeta tangala ma pasurung-surung ki lako ampun na tesara tangalan toke ki rantang buata lako toma kaponan nao ondo meraka tanglama pasurung-surung ki lako tau lopian ni tiada ana to manglate dong panitia saaburan malutena sangadinna di sana ki tonalese tedong kutole di sana ki tonalese tedong mas yang sampu lidan tamasuling bulan tamas solanasam mabuso salempang tiladun tamasuling siayoka tangga mahiri lalangan ki maka datongan larik ke ki tundu maleso silele kami kena kaya tole pipisan koe pisang pa di tanah lalikan pekayo tamas solanasang samba patu-patu ko pekado tangga mahiri mekayo kami manipudu ko minaseng ayong tambukun maneti pamulay manisilagat tedong daw ki nakamu memelsibi sa kapeda guru lang tanya inan nandete tulatananay lase pape kitiruan kajaguan ta jadi bayam to tu kipa mas yang sapu lagu kita masalah nasa Oke, Pong Reni dan Pong Remsa sudah. Oh. Ya, mau to magantaan dede. Oke. Ya. Dulu ke buku mayur kopi do, mi nonton do. Oke guys, oke. BRT tim Yusa. Oke. Tim Amerika. Oke, BRT itu, merentu BRT guys. Ya, oke, kami dulu setel dulu kamera supaya aman. Kita pasang casnya supaya tidak lobet nanti. Yo, bersemangat tuh langkah di sapa ke arena. Si Karuna lah dan mengambil tindakan tegas. Jangan sampai kegiatan ini bisa membawa perkalian di tempat-tempat lain kalau sumbernya dari sini. Contoh misalnya kalau kerbaunya dikalah atau menang dan membuat perasaan tidak enak kepada yang lain, muncullah suatu tindak pidana. Olehnya itu, apa yang disampaikan oleh panitia bahwa tidak ada orang yang masuk di arena kecuali yang diizinkan oleh panitia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Pak Kapolsek. Itulah yang perlu kita dengar bersama.